Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pagkaway kaminsim kalong kabakordor. The National People's Youth Front NPYF hakakat praderik uniu benai lepungkup buram go yiki arpa kundengut ki kon ro kelot ke RJY constituency yode lek bahag resort SSLC wa HSLC yong news tem arja aron ru we yagani ke pungkup buram detip kam ke second wailat miki shela felicitation ceremony yagani ke lang pungkup buram lepan man auditorium ke district library juai hewa wailat miki shela umman kam menteri sarkar kam jo MLA ke juai constituency deman ukam kongsan katwa Oktober wat lemin nominated MDC ke JHADC deman ukam sumbuk kongsan dewa emlang kiwi de kucak kutsnya ba wailat miki shela hawa klam hangani kesngi ong wan la ini pengkup boram man i wakian le tangwa man i wa penyok mensin yagi khenro khlon walai pure puthi dewa yuluti u man ki kam ki khlor ke juai constituency hagi bentawa pero per wayul tiu le ni chakamat mto ade uheri kre chitom ki ne boda yo tangwa unangku nagisnem chagisnem ong le boda bons nem md wa pas UPSC na po jela mekliak kamte kontu wana perdi gini wa pengkup buram magani gesngi UM gi wadauman IAS IPS bagi wan gi kerdan wa kle kontu le igaman bayman pau elat gi kon ujet ki ya iwan wa kwa ki kon gi hawa pun kemoy ka modele wa po juai constituency ni bentai mentor gi paiba pentit baro wa kejuai constituency mon ka ko emba tam le ba dang ini wedap ha meeting wa monti rang ba ka jala darai ki wa pen he ya ka thau sumar wa kan thup ya kejuai civil hospital wa em yalong wa ka maternity and child health hospital ko em panelier juai khnang yo ye chocho upun bon gilat isumar yo la upha yang yu kejut chitom chaki wi bon ki thau sumar ngai skem le wa ni chkhmat unang kre chitom chocho u wa ka mon upun ku ya kejuai constituency wa kam chu ridom jain tia wa ro ka wi u Oktober wat lemin wan dengan tu yang kon kontrol kolot wa sai wa punyo ge sab wa em klem i wani seram khnang yo poi le chaka thong wa mut wa mang ai jo i por le ong start itip mani wa kodor hai wa man yo start itip i chempang wani heden wa kani gesngi wa yo burom gi le man ko wa pun sa kon mo yaki hagisngi gi por wa da wan haga yalang wa pen lai da dap hi sha sukhlain di yo iklam pdiang nau same lalu president NPYF 2 juai block iklam nau elat miki suting kamu buru sampang gani gesngi ingo blai na neri la lalu kat wa ikenten ku blai nau tre miki sutunga secretary NPYF 2 juai block pan siang komen no kanai ile sui wada dia bi chong meeting ni ada last meeting from chief minister dan the health department dia blai dia expand ya the civil hospital yang ko em hei ha ko yalong but tam jo le expand ya MCH hospital kita penelian nang wa ye chu pun bon ya te facilities le ni di sumar ki wa bon jai nang wa ikun tikna wa ki won ki paika po ni ka rilum jai dia to di send the point di civil hospital le di MCH to di refer le di duk yang ha CDB to di hospital private le di Chaki hospital CDB to di thau lekini to i to kwa share lang phi the unity on each part le ne yang nong ya kre stop to cho wa kamon gui ya ni district yang in constituency dia ni but kam tam ya warok rilum jan dia dan le yo ni le yang sport san kam man takte le man ske ke jikir kui ke kian nang ba stadium yo yang man takte kam man mulai chachai but kam tam dan man go ke sinyal sorong go kru ya bi bu om ni man sport minister do MLA yang di timit ke FIFA kan halia dan le yo bi presiden yang FIFA betul ya ini football fan park kepada mau chief minister football fan park to the M ini apa stadium ini teman sikit to bi nak
nak recognition pemandu ye o world recognition kwa kat ke FIFA da tibit ko ya i state i wakian yong i. We have not born for quantity. We have looked for quality. Memory ko al pembor. Hagini snem tu det Rupau sang nyama persen. Yoi bon sang kita kiwa yo ya kita kin rupau nyama persen. Dari kejenisnya yang ini doa hagani kecukup kat ni rupau nyama persen. It's very common. Dari kuai kamu ni we want quality. Kuai yo ya kita kuda krek cutong sekian. Kuai ini burung ni pi kuda itibi. Hagani kecisian kuda dia. Untuk bosok dia pi. Uyo berapa 1% ceneng untuk kampus. Penyu to pi dah tak tu sacrifice, dah tu doa, dah tu krek cutong. Tadi dia berman lagi ucong pi upoy pi ni. Or mandan 1% ceneng. Yui the number the reduce. The duna. Tang Henry kamu ban yang we want quality. But bon dua tiba itu the National People's Party. KNPP to party to kewakre dukat hipor election. Igete to kuat kunti kena nado sedang ngaju omah party meeting ujuk mani ngapor kapor omo ngakwa uyu wa party to man aktif ko man lengten to utachi ya di isu kiwa bonja tani te da masnya kameno gedingero ya ka party NPP hapo kejuai blok hakajing yalam yang memadari dari kam presiden yang kejuai blok hakajing yalam yang Queensland nongrum kam presiden yang ke women front hakajing yalam yang masa mehi lalu kam presiden yang ke youth front hak ka farmer front hakajing yalam yang arki rengklen yang itu kian jadi tangga expectation yang is very high. Ini kita kecing anggur. Ya pi betul, mesti menggawi top human being taking floor yang beri konsensus ini. Hati bentar rohel tu. Mesti menggawi UMP hak teki area. Emuman doktor, emuman engineer, emuman management. Hati bentar rohel tangwa unity wa contribute ha ke masalah. Keteto ka expectation o nagal yang yongi eminency. Tani te daw wa you wa to p hoi DMP less than what you achieve now. Mohon here di palat ini video ini. Wena perdi yang pingati bayabon ki udang hejimut yang pi MPJ berkat wa. Kamu rai tu masnya dan kamu tua le, mereka dan doa yang cucu dan dia cucu achieve lah. Dan cucu kita capacity, you have not used your 100% potential. Nah, itu 100% I'm sure. But use the 100% potential. Dan itu dah nadung tu, rai ini decide giguap. But hijau for kamu kelam resource person yang ini. Dan cibun siapa i kam inomi kemat awa ye yo kelam. Katu la almost kat lesson. Memory of past UPSC the box state kalian ini. IAS or IPS, IFS memang pas. Last batch ko pas ko kong isa banal kunini tong. That memory
hapchin bai daki kituki Assam Meghalaya kader neita hapchin ile kini ki IAS kami leba ile ki to kinong free EMI kami nong ikmat haga sorkar ong di kinong senai tan kinong prepare ya kita waro to ki IAS kinong prepare bakam jole kinong implement tementu lada imyoi ya kini ki IAS ki bureaucrats lada myoi napo ke state yoki lada myoi dan kijat guru yoki kamu expect ki wo ye wan ra ki policy ki wo man ki wo ya kijat guru yoki tene jai ma yuluti na perdi yoki UMD kata A kau yoki u achieve u brainstorm di wana perdi yoki ku alum setiap mandui UM ki IAS ki IPS but ki lain ki UMD na perdi yoki kenmu ke bor yang IAS we IAS control your district untuk nampak yang you ye jing em kam formulir penting kena to ke distrik kaman ulai pai dah nanti. Dan lada piman di laman IAS untuk buka ke jumbo yang di kekur ke jati yang di baro uhoi guru. Tadi dia jauh aim high. Kerja cucong tanpa usuk, hab sacrifice, hab melindut. Ya baro lada ongpi lada kuat ulai ya kini kalah.